April ni somni panga sang ni somni panga zirtop ni kan lo chong kai le ta a bazar thlir tu te chi bai ule Jammu and Kashmir Pahalgama firfiak te chet nuwa India in Pakistan laka lung oilo na thil sang sang alan tir dan nimin lama kan soi to a rin angain Pakistan chuan nimin khan an chang let ve nga la Pakistan sarkar chuan India chu ngai tu chiang manglawa mala poin Indus Water Treaty an ti to phei chu na takademin India hian luipui tui luan dana ti danglamani vai chuan indona anga an ngai don thu an puang ve nga la ni Pakistan chuan India in an khar thuan pon to sa waga border post an khar thuan puanga India tiang chain sak visa chu sik sa kho betu te ti lo India mi zongjong tan an ti top ti an puang ve bokani Pakistan chuan an rama Indian Defence Naval le Air Advisor zongjong chun hot chuakin tun thani somthum ma a Pakistan ram chua san turin an hriat tira Islamabad Indian High Commission staff po somthum chia oman phal sak thu an puanga Pakistan rama India thona hrimhrim an service an khap ngal bok ani Pakistan hian India nena insum don ton nan nei zongjong an ti top ngal thu puangin India kaltanga ramdang in Pakistan an dorna zongjong po an ti top ngal boka Pakistan hian an ram himna ti chetura malakna zongjong do turin Pakistan sarkar hnuai zongjong te chu inral ring turin na hriat tir ngal bokani soitongin nimin khan Pakistan rama hian Prime Minister Shahbaz Sharif hoin National Security Committee an thu khoma hetiang hi an rela nilai nia India in Pakistan laka malakna sang an chang let ve ngalani India in Indus Water Treaty an ti top chu Pakistan hian an hlau thongin an ril rukap tu berani ti alang chiang hlea Pakistan Energy Minister Awais Leghari chuan India in ngai tu chiang lawa Indus Water Treaty ti top hi indona thil tak takani a nun ronna ni a dan kalani heng tuite hi kan chanvo liao ani a dan angin politics thila po khovial hriat khopin kan theito pin kan chakna zongjong in kan changang atiani IWT ti topa India in Pakistan a luanglu tur tuya dan chuan Pakistan hian lo nei le thlai chin lama te power siam chua konga te sumdon na konga te harsat na tok don chiang sa a Pakistan tan chuan silaya in ka aina hlau omzok ani hetila hian Pakistan chuan India nena in rin lai line of control LOC a sipayan da bela in ring reng turin thuan pengal boka LOC le international border a hian bunker chunga tangin englai po en thlang na thok turin an hriat tir ngal boka Rawalpindi khopuya Pakistan sipai ommek tele Sialkota ommek te po in ring tura hriat tir an ni bok nimin khan India po in thu tharan nei belvezel boka sarkar lai pui chuan India mi te chu Pakistan a zin lo tura hriat tirin zinmek te po arang theyang bera India rama ho turin hriat tir an ni thu External Affairs Ministry chuan thu chua an siamani nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan Bihara Madhubaniya National Panchayati Raj Day man puya heta hian khovel pum hriat turin India in firfiaka beidan tur soi Modi hian Hindia thu soi lai chu English a chhun zamin Pahalgama poi soi lo thattu te chu na taka voin India John khovel top thlingina u mang ti asoya anchunga ro rel na hlen chu nge ani ang atibok Prime Minister Modi chuan voina hian Bihar leilunga tangin khovel pum hriat turin he thu hi ka soyani India chuan firfiak tele an mani puitu te chu tu tenge an ni kan chui chuakanga amal te in kan zong chuak vekang atulani chuan khovel top thleng po in kan zong mayang firfiak na hian India hi ti chengai lawang firfiak na hi hrem lavin na chuak lawang rorel na hlen chuani theinan kan chakna zongjong kan mangdona chumi ti tur chuan rampum kan in lungrualani khovel puma ma ni mihring pui hmangai tu te chu kan lama an tang vekani he hun har sakara kan lama tang ram le ram hruai tu te chunga lom thu ka soyani atiani nimin lama pon to angin Pahalgama firfiak te chet na wangin nimin khan New Delhi all party meeting nayani a heta hian ep tu te chuan sarkar in Pahalgam firfiak te beilet na konga ma alak na engtin po che sian thlop tur thu an soi Lok Sabha ep tu leader Rahul Gandhi chuan political party zongjong in Pahalgama tharum thona kan dema sarkar in engtin po mala se kan thlop tlatang atia
Rahul Gandhi hian voin hian Pahalgama hliam tuarte an enkol na Kashmira Anantnag District Hospital chu atlo don ani Congress President Mallikarjun Kharge poin Jammu and Kashmir arang thei angbera muanna omle thei kan duani atibok Trinamool Congress MP Sudip Bandyopadhyay chuan firfiak dauna konga sarkar lai pui kan thlopa rampu min lungrol takin kan do turani ti hi kan zawaya ngai danani atibok hetila hian Pahalgama khwalzin te beina wang hian India chuan Pakistan laka kongsang sangin malama se sipai manga beitumna lam soiri kanilawa Nimina all party meeting a po hetiang hoizong thu soenom lo ni in report ani a chuti lai chuan India ram mi poimo te chuan sipai chakna manga Pakistan beitumna omlo anti rualin beilo tur ti pon sei chong lova tunma po in India hian firfiak te chet na hi sipai mangin lo chang le to thina ni Ukraine rama po indona lakal chunjom zela nilai jan le nimin thleng khan Russia in missile ma Kiev khopui mun then khadan ka na mi pariatin nunnan chana missile hian Kiev khopui chimlama civil mi te chen na ina deng ni in soyani Ukraine official de chon mithi pariat mon ni ba ka hian midang somvel chu an labo meka a then chu in chimkar an oman rin thu an soya Russia hian tuntruma Kiev khopui ka nan hian North Korea siam KN-23 ballistic missile an mang ni in Ukraine sipai te chuan an soi Russia le North Korea hian ral thuam manin pelo ni in an soi renga chuti lai chuan sipai le ral thuama in pui theina turin in rem nan nei dei to thunga Ukraine hian North Korea in ral thuam hmanga Russia pui thu soin lai puite rocket te le sipai sang chuang ba ka ballistic missile te na pui ti an soi thina tuntruma KN-23 missile hmanga Kiev khopui ka ani thu pon ani ma hi chuan Russia hian North Korea missile man thu hi thu chawin soi ni thina Ukraine sipai te hian Russia in Kiev khopui ka nan hian Iskander M le KN-23 missile te an mang ni in soyani North Korea siam KN-23 ballistic missile hi Hwasong 11A ti in hriat ani boka bomton khatzeta rit thlo pui theiani wangin Russia siam mai na hlo omjok ni in Ukraine chuan an soya short range ballistic missile SRBM manti mai mun nai ka na man chi ania North Korea in an enchin tir point missile lam thiam khovel ramdanga mi te point an ngai ven hlea alandana Russia siam 9K 720 Iskander M missile an ema wangin North Korea hian ramdang abik takin Russia mi thiam te puinan siam ninge ya ngai ania aral thuam phurri dana zirin KM zali somnga tanga zaruk som kwa thlengkap theiani Pope Francis ruang mi pui mu the da chua chu en tu an tam hlea nilai ni jinglam dar soma tanga nimin tlai thleng khan darkar somni paruk chungin Pope Francis thla ruang en tu hi mi sing ruk sang khatvel an ni to antia nimina tangkhan Italy sarkar chuan khauzokin ven himna po kalpuita ni in puanani country advek angin kum somriat pariat mi ni in tunkar thotan ni khan Pope Francis hi athia ama thlana na ruang mudu tenan mu theina turin nilai ni jinga tangkhan St Peter's Basilica a chin hongin a kuang chu da chuani a arong en tum mi pui hi an tam ema wangin nilai jan laya kuang khu turpo khu lovin an hong tlaiwar thaka dakar khachung chi akuang boi pui tu ten cholan neya abak chu englai point en tu mi pui an chat lakmi lo ani nilai ni khan rong en tu te hi mobile phone ken an phal saka wangin thala du kherle video cover ten oma wangin en tu ten kal chak theilowa chu wangin nimin tang khan pop rong en tu de chu mobile phone an phor chua khapani ta a mi pui ten kal chak ta dewa chu ti jungchuan ni jan po khan pop rong en tu main tar hi engtik lai po in sang chuang fe nom rang ni in AFP news agency chuan an ta langani Italy rama zanindar yathian pop kuang hi khar tura ro manani a India rama chuan an khar hun hi zanindar som le chan ve ani a Vatican sum wong tu le pop umlawa thu nei tu bertura pop in a ruat Cardinal Kevin Farrell chuan kuang khu na hun hi kai hruai dona pop thar thana ni le ma chuan Cardinal Farrell hi Vatican royal tu anri donani Inrinia pop wina in khoma hian khovel ram sang hruai tu za somsari velan tel be se ani a nimin lama puan tong in US President Donald Trump chu wina in khoma hian a tel dona Argentina President Javier Milei le Britain lalfapa Prince William te po an tel don ti soi chian ani to
pop hi rom khopuya St Peter Square a vuina in khom man zoni nuwa Santa Maria Maggiore a phumani dona a thlan lunga chona ma du angein Franciscus ti che ziani anga cholni jinga tangina do piang ina thlan hi to ngal theni don thu Vatican chuan an puang ani hetianga thlana phumani nu hian Catholic Church Pope jani somruk pasari na tur thlanna chu boipui ngalani dona Pontongin Cardinal za somthum panga in Pope thar thlanna hian vote an thlak donani nilai ni khan Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Gaza ro real mek Hamas te chu an mi hren te chua an silai da turin na ngena he hi nimin khan Hamas te chuan na takin an dem let Hamas senior official Badem Naim chuan nimin khan Abbas thu soi hi chang letin min op tu te thil sual ti le nun ron nan lan tir thina hian Abbas hian voi tam tak kan mi te lo demin alo ring hel to thina ni atia Hamas den an ral thuam da an tum lo thu chiang takin na soyani Abbas hian nilai ni khan West Bank ka Ramallah khua Palestinian Authority Central Council meeting a Hamas te hian an mi hren ten chu du lo hi Israel in Gaza Strip thil sual ti na rem chang le chuan lama an hmangani atia he thila hian keite kan mi te na man kan pe a nasa takin kan tuara Israel in man an pe velo ka u le naw te u mi hren te kha pe phot mai te u atia hemin hu hian tongkam na jok mangzuin ni tin mi tam takan thi ui chau fa pa te u mi hren te chua ula he thila tang hian zalen te u ati bokani Abasa Fatah Party le Hamas te hi kumsom ni don chung chu ngaidan in an lawa wangin politics thila anin mission na hle to a Abbas le Palestinian Authority te hian Hamas te chu Palestinian te inzom khom na lam hlam chia an puwa hetila hian Hamas te chon Palestinian Authority te hi Israel tho pui thina an pu ve thungani hetila hian Palestinian Mujahideen Movement kumsang ni chawa Abasa Fatah Movement du lawa in la sang te poin Abasa thu soi hi thalawan ti thu le andem thu an soya Abasian kan mi puiten hoisen takamin op tu te an beile na khonga anin pek na mau samani antia hetianga kan mi te laga thu soi wang hian Abbas le Palestinian Authority shoi tu te hi na takin kan dema Judah thil le Judah na manga West Bank le Jerusalem pol dal tuma malak na le kan mi te torna thlen tir tu po kan dem tak zetani antibok bazari lo thira wangin kan lome